إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قسم العلماء الناس في الصيام على أسرة أقسام. القسم الأول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من المواني، فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصومه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على وجوب صوم أداء في وقته على من وصفنا. أمبي على تنو أمبا دمنيني أمبا نيني على في أكان كيسي كباني ركون تورو منان كبارا جمو نيالاي جوم من كندا ودي كندا بغاي نيالاي جوم من فيلي كندا بغاي سرولا. أمبي سيريا ما شيتي من نباتوشي على مكة كاني على كريم بيوتي jonyogonte ala la ambe sheria muhammad wala ka jondo wala ka chiden do kishe ani nema baka no temina ka boy ala ka jon ala ko aka qur'ana bayun kono aye mu'minu wale munun dara ala la haqiqala ala ko akom mugomunu nawli man yara aw dara ala la liman yachiya la mana haqiqa ne ala ye sunke aw ka fardaye komi sunkera mogo ka fardaye aw nye chokomi na sunna fana sumbe ke sababu ye ka ala nya siranya ko di hadama dema balmi ni summin fule ni nye doni ke baga wuye mogo tila sungalo suni na kata tila yoromata atila yoroma folo jumaye sungalo suni tila yoroma fula folo hadama dawna silama mogo min ni ko woro sabatirala silama do baligu do hakilima do asigilendo ate tamala abese sunna balili femworete mimba balikasu ni mogo min fule ni nyenni ni sarati woro ni ko woro dafara mogo minna sun wajibra eka sungalo suni wajibra eka ika sungalo sungalo inkono a wakati la a wajibra kani alaka kitabu ye a wajibra kani ciden ka sunna ye a wajibra kani islama mantombe benoka qur'ana tay munye ala ko sahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum. ala ko sungalo me qur'ana ye jigini damina ala qur'ana mi nabe tinyani ngalon faraka bonyona qur'ana mi ni kanda ba kono ko aye jigili damina sungalo de kono ewa ala ko ni mugo min sere yara sungalo la ikasu ni nya qur'ana kolo ye mi nye sun wajibira ni mugo kalite ka
ciden ka hadisa ciden ko akon naye kalo ye sungalo kalo naya ye ayesu ni hadisa Bukhari Muslim benna ala silama mantom be benna ka ko mogo kalite min fule ninye ni sarati woro da fara mogo minna ko sungalo sunni ye e ka farda ye silama mantom be benna oka minye silama ye iye baligu ye iye hakilima ye ishigilendo ibese balili fentila sungalo sunni ye e ka wajibi bombalimo minye kafiri ye sunte kafiri ka kato aka kafiriya kono me yomul kama do ala ba nyinin ka suina de me sunte kafiri ka aka sunte saha kato aka kafiriya la fonna tubira ka bo kafira inna alaka aya qoso qul lil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salafa alako cide makfo mo ye munun kafiriyara konnu yu ka kafiriya dabila ko munun temenu bolone ala ba yafa kato aka kafiri ala sunta kaka sunte saha me kafiri ni aslamiyara sungalo jora kato kafiriya ka me sungalo kononana aslamiyara yoro me sumbe wajibiya ka odela kata kalo laba min temena ka kato kafiri ala sarataka parce que bena wakati me o yasuru sundun kente sun farda taka me nasilamira sungalo konona la abe asungalo toso min temenaka kasura masilamiya o saralitaka togodi anye aya min fo qul lil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salafa ala ko cide ma fo kafiru ye konnu yu ka kafiriya dabila junubu min temena u boloni ala ba yafa awa bo cego kilende la kafiri sungalo tile kono ale tunye tile damina kafiri de tundo me sungalo tile kono nana asilamiyara yoro mi aba yere mina kata tile bi don hakke min temena ka kafira la kasura masilamiya o don saradita kafana asilamiyara yoro mi dro aba yere mina o yoro de la don to min temena ka kato kafira la asaralita ka donc ni nyem mo folo ye sumbe silama de ka sunte kafrika fona tubira القسم الثاني الشغير فلا يجب عليه صيام حتى يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن الثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الشغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق mogo kalite fulana demisen fitini suntaka mogo mi mabaluya sungalo summa wajibiyaka ciden ka hadisa koso ako kalimu korotala kabo mogo sabaka ate junubu sabe uye me abu ka nyuman sabe de kalimu korotara ka junubu de ka mogo folo sinogo bato fokata kunu kabo sinogo la abe fengo fen fo ka sinogo la abe fengo fen ka sinogo to kalimu to sabe afulana demiseni fo kata akorobaya ube riwaye dola fo kata baliguya asabanna fato fo kata bo ayere kalama demiseni sunta ka summa wajibiya demiseni ka me akanunendo ni demisenu bese sun koro akasun ika awoliju ka nyamare akasun puru akallamo silamiya bato tamanse ukono o kanunendo me woliju dobe demisenu do woliju dobe obe demisenu mbali sunna ko ulube hinna ala ayi ka denka hinna ye minye allamo silamiya adabuni silamiya tamanse bangale un kayiki ka dellammo oka u hinnara la odela ide na bese sun koro na harima baliguya ama baliguya nyamariya kasu na yere ko be su fana kana bali ika sebo la dege ani salafu salihun sebo tumbu dawla su u dem fitinu munum bese sun koro o bu la su nu beta misiri kono nu hakili jigina dumunu la nu kasira o betilon ka fendo minal ihini
mana shido de dilalendo ka ke tilonke fenye ubota ka duma pour ku sogulani o tilonke fenye fokata tilebe ukanyina dumuni ko salafu salu ni sheba tumbe ninke wala ankanka demu lammo sunka ni demmin ko abesu abese sunkoro atoya kasu obe e yere ki ka dem fitinu munum bese sunkoro o nyamariya ukasu do bu bali sunna ko kana su ko alebe hinula hinna toye hinna yede ulammo silamiya jonsena ka adabu de ka ode yato hinnar wula me ni demini semini sunna e yere yado sumbe min toro ube sunya degu adagara ko bali bashi to la dagara iko demiseni sugunu ika bali sunna ni yere yado sumbe min toro abadegu abe tora la sa matesha koro adagara iko bali me sunte min toro abesha la anyamariya ni hari ema nyamariya ni ayre yake atoya kake ni yedde misim fitine fokata balugo ya li fana chemani tamanse sababala atamanse folo ye munye chemani balugo ya ali ihtilam ni ashigora shinogola ko aleni muso jera la wajibora la ni chemani nyenninye ashogora nina donc minye balugo ya tamanse doye ninye abalugo yara وجاء بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ودلائي جمعه على القرآن كنو أكوني دمسنو شيرا شغوما ني سورا كوني مسو جيرا لا واجب ورولا نو بدو أوكا أكدو كنو وكا أو جنيني كمي مغمونون تمنون وني آية لولو بجنيني كتومي شيرين فنكو قصر الجمعة واجب على كل محتلمي ako juma koli ye wajibi ye mogo kelen kelen ka min shiwara ko ani muso jera la wajibora la donc ni nye baligo ya tamanse foloy baligo ya tamanse fulana imbatul aana ni barakoroshi ni obora onana e wa hadisa sahalen kono minye alkabi alqurajiya ako banu qurayji do ko cide sallallahu alaihi wasallam tumbe mugo yirala ni mugo minna ya sura sugura ani muso jera ubo faga uba fo baligh yara ni mugo min masuguna ni muso jera ubo toye ube barakoroshi ulla jefana ni min ka barakoroshi bora cide mba fo ni baligh yara aya faga min ka barakoroshi mabo ubo toye donc ni nye baligh ya tamanse fulanay barakoroshi bole ni obora hada madema dro ibalugo yara sunkeri ka fardaye atamanse sabana ni isera santani duru onana abdullah ibn umar ka hadisala ako uhudi do ku utumbe mogo yira cide nare ni mogo mi sera santani duru aba fo ibalugo yara ibe keleke ni mase santani duru abe esagi ite keleke ko uhudi do ale yira la cide na o ya sura lebe santani nani ko cide majendi maleka keleke me kandaki do o yahudi kele sanyelema kandaki do ko ya ale yira cide ma aya sura le sera santani duru ko cide nye jendi ale maka keleke donc baligya ta manche chemani ni musomani bela ni sabade do musomani ta nari na be faraka naye aka kaloboye ni musomani koni ye kaloboye hari na be san kononto de la na ya ka kaloboye dro abalugo yara donc ni nunde balugo ya tamanse sabai cheni muso be ye kelenye ola ni yo o dola kelenye yere la droite demiseni ye tugune de sunye e ka farda de jakwa e ka su musomani ta nani na be faraka ni ye ka kaloboye sunkeri ka wajibi bo demiseni na balugo yara sungalo konona la sungalo be do wakati mi aya sora ma balugo ya sungalo konona de ra balugo yara abalugo yara yoromi abo osu kata min temenaka ka sora ma balugo ya o sarataka dombo o chogode la ni demiseni balugo yara donde kono don kun folo tile kun folo atuma balugo ya metile chamanche de la ale balugo yara santani duru dafara abalugo yara yoromi awajibra kaka ayere mina o don to na min temena ka sarataka
ni demiseni ta ni mo fulanay القسم الثالث المجنون وهو فاقد العقل من يمغو كاليتي سبناي سنة فاتو مغمني أكا حكيلي تالا فلا يجب عليه الصيام سنت فاتوكا لما سبق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع القلم أني ثلاث الحديث فاتو سنتاكا ولا يصح منه ناس سنة فنيرتي سها siden ka hadisa koso na ko kalimu korotara kabo mugo sabaka abo kono fato fo kata abo ayere kalama suntaka awani hari faton sunna fana aka sunte mina li'annahu laysa lahu aqlu ya'qilu bihi al-ibadata wa yanwiha parce hakili tala hakili be na be se ka bato famuna ye hakili tala na be se ka bato ngania والعبادة لا يصح إلا بالنية باتو فنتي صحابة نيما غنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سيدون كو بارا بيبي كني غنيا دي يمين غنيا اودي بكيه دونك ولا فاتو غنيا تا عليلا حكيلي تالا سون واجبلن تاكا سون تاكا نا سون فنا اتي صحا باسكو اتي سكا غنيا mais don ke baw yaayira min ka fato yaayede waqatu dola fayimba mina waqatu dola aka hakili ba chogola aka hakili bena waqati munun ni fa bala do munun ni fa nanala o do yusuni taka usarale taka mais o do munun naka hakili nana o do suni wajibiraka ninye qualité sabannay mogo katali qismu rabi'u al harimu الذي بلغ لحجيان وسقط تمويجه مغو كالتين نانينا ما كورو من كورولا اكيرا موسو اكيرا تشي اكورولا كورويا من فنادو حكيلي تشيا ياسورو اتفين كلاما اتفوي كلاما حكيلي تشيا ياسورو فلا يجب عليه صيام ولا اتئام عنه nimma korosugu min fuleni nye suntaka mure botaka min korola sera degere ma hakili chinyala atefen kalama nimma koroba sugu suntaka mure botaka li suguti taklifu anhu parce que islamiya sariya baraw ulubina kabo al aka li jawali tamuijihi fa asbaha sabiyan qabla tamuij ni minye kafion faranfasiya kabo nyogona o wulila kabo ale bolo abe komi demiseni sana akabo fen kalama sunta ka chogome ni makoro sugu sunta ka mure botaka min korola hakili chiyana sunta ka mure botaka parce que hakili te kaba abe komi demiseni sani akabo fen kalama mena ya soro ni makoro infana aka hakili cinya min fuleni nye wakatu dola hakili mbe wakatu dola hakili te wakati munu naka hakili be osumbaka wakati munu ni hakili te suntaka ninye mgonani nae القسم الخامس العاجز عن الصيام أجزا مستمرا لا يرجى جواله كالكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب سرطان ونحوه فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه مغكاليتي دورنا مغمن دسرا سند لا بيو دس من دو فنا دس اندو ملن دي بي اكا اتس سنة دي بيو كوريا كوسو مثالي لا اي كوريا راد مغو مين مغو ايوا ناني ناين تاي انكو كوريا مي حكيليتي اني نيما كورو فلانا تكلني كوريا دي بن ني مي حكيلي با تشوغولا دي مي كورولا اتسكا سوبيو ateseka minogo ku ateseka kungo ku akorola koroya yi okoni teseka wule kabo mogoka koroya inde ya dese sunna me aka hakili bede ube bana bagato bana mimbila eyire jigita la ko ibe kenaya masala kanseru bana una nyugono nulu be mogo minna bana bila bana mi eyire ta jigi ko bana imbe furake iteseka sufana bonni mugo sugu sumbi naka bon nununka
sunte nununka nunu de qualité durunay me mure be bo uluka mure bo ulube iti amuke makoro mi hakili be atese kasu ube mugo mi bana bila bana intese ka furake itese kasu nunu sungalo la suntu kamme nunu be mure boke mure boka kuma sahale dongo do kilo kele ani tilanche sungalo mumembe be kilo binani ani duru ebo mure boke ni mugo mi dese de bila dese min tese ka wudi mi hakili be sumbe bi ka boy ka ibe mure boy bi ka swala na diareye ni sungalo temena sungalo kera mugani kononto be kera bisaba de misigine bi mugani kononto iba be tasuma ka duma ube na kera bisaba de fantam bisaba ta kilo keleni tila iba awa atila ka bekelen kele ta dama kan na songo fara kan na shebiye na kadiye ba kenin chogola na kadiye fana ibese ka kalon na kera mugani kononto be bisaba kalo inta be ibese ka be fara nyogon ka yere ka tobe ka ke dumune ibe fanta ni kalo kera mugani kononto ibe fantam ewa mugani kononto wele ube ni kalo kera bisaba ibe fantam bisaba wele ubadu Bukhariya na ta ko tumami anasi korola na tese ka su ko ale tumbe iti amu ka sungalo laba ko abe buru ani sogo abode dila abe fantam wele ubadu wala nunumbe murebe ko ni chogola murebe bu kaswala na diara uyereba asuma ka tila ka di fantauma ube na diara ube se ka tobe ka fantaum wele ubadu ninye mogo kalite duruna al qismu sadisu mogo kalite worona al musafiru ijalam yaghshiru bi safarihi tahayyula ala al fitri fa in qasara jalika فالصيام عليه واجب فالفطر عليه حرام ويجب عليه الصيام حينئذ مغو كاليتي ورونا تامده ني مغو مي ماتاما كاكي فيري پورو ka sumbi ka bo yere kade men ni mغو mi nye ntamana sungalo da de kake fere ko pasige tamade suntika ne ka tama purun ka suntoe ni yake ode kama mini ye eka haramu ye sunde wajibra eka me na yasro emi katama dabo mini kama tama yerede nanila itamara sumbinna kaboika sunbinna kabo tama denka meibe jurude tade tama de sungalo suni abinna kaboika meibe ajuruta ni ala yake siginaite tama la wakati mi iye tile munu mi sungalo kono busara وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ala ko niya ya suraw bana bagatodo ube abe tama de la akatile wujate ayetile munu mi sungalo kono aku ulu tile utana wujate kalo werela aku sara donc tama de na matama puru ka ke fere ka sumbi ka bo yere ka sumbe bi ka bo ka men na tama na puru ka sumbi ka bo ka sunte bi ka bo ka de men ni tama mako oye sun wajibilen ta kama ba ka swala na yere yado tama in konona na tama sugu mindo nebe se ka so atin toro wa anta sumu ghairul lakum ikasu de kanyi juru kana kare kana abesu men na yere yado sun konona tama konona na nin sunna suyi abindegun ibe suntoy tama demba ka so wala na yere yado mbese ka sun tinto tama la ibe sun o kanyi na ayere ko a mbe mi fana ika mi adagariye ika ala kan noya mina ala de noya ke ko ni be tamala ika mi ika ala kan noya mina ciden ko kanyi bashitika wala men ni tama den ko ni ya do ni be tamala men ni sunna dro sumbin toro abe de gulla sima be tora la sima e ka so o ika haramuye ciden ko ulude ma ulaika usatu tuma mi ciden ni chebo tamana mi nogo digira mugula uye onye fo chirenye jita ka mi ka suntige jama do yu ka suntige mugo dobe ulu banna ka suntige unana fo chirenye a uko mugo to mina me mugo dobe ulu maso ka suntige de chiden ko ulaika usatu a ko ulu ya la sosola ude sisa ulu ya ala sosola ude donc tama konona ni yere yado sumbi torode donc ibe mide yaro tama de la hala sabade be
la hala fulo ni ya do sunti tora ti de wibe su o de kanyi la hala fulana mbese ka su ate tora la simma de membe de gun surala sunto e kala kan noyata la hala sabana ni sunna be tora yere de la simma awa haramu yara kasu ibe min ni sunna wala ibe jate ko ala kutala barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد القسم السابع المريض مرضا لا يرجى برؤه موكلت ولون فلنا موكلت فل المريض مرضا يرجى برؤه ni mogo min banana bana bila me bana min do e yere jigi bala ibena keneya ni bana bato sugu ebe juru deta ante mena bana bato folola bana be minna ata miri e jigi tala ku ibe furake anko mure bode be e ka suntika bana bato min fulen ninye mogo kalite wolon fulana ina bana bala de me bana min do ale jigi bala bena furake ka yere soro ni bana bato be sungalo juru deta فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ala ko ni mogo min bana bagatoro ibe be tamala iye tile munum mi iku jate karore la iku sara ni bana bagato sugun ebe juru deta ni jigi bala ibe na furake bana bila mi jigi bala ibe na keneya ebe juru de sungalo juruta ni keneyara iba sara bon ni bana bagato min fule ninye la hala sababa le fanaye bana be minna ayere jigi bala mbena furake fana la hala sababa ye la hala folo bana be na de me bana sugu min fulene la mbese kasu suntin toro ibe su wanta su mughayru lakum ibe su juru kana kari kanna bana be na de me bana min benne la mbese kasu atinde wate tora lasima ate tora lasema ibe su ikalla hala fulana bana be na mbese kasu mbembe de guni surala me ate tora kone lasima ika sunto ode kanyi ikala kan goyata nim bana bagato la hala sabana bana benna hakili bela mbena njigi bala mbena furake men ni sunna doro abe tora lashima nim bana bagato sugu ni eka sunni la halaka wayika haramuye alaka aya ko so la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima alako kana yere fagade ne alay ewa ne malikela de kata awma aya wurida alako wala tulqu bi aydikum ila tahluka alako yere kana yere di halakima ni yere yado bana benna ni sunna bin toro fana a haramu yere ka sude ni aya nunun koso ni de mogo kalite wolon fulanay al qismu saminu mogo kalite asegina al mar'atu al haidu musummi ni abe kalobola fayahrimu alayhi siyam wala yashihu minha fayahrimu alayha siyam wala yashihu minha musummi be kalobola sunya ka haramu de na sunna fana ka sunte saha ni fana be juru de ta munna sunta ka ciden ka li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ma raitu min naqisati aqli wa dini ajhaba lubb rajul hajim min ihda kunna qulna ya rasulullah wama nuqsan aqlina ciden ko muso ka kibarela akumma muso mamugoye min ka hakkilin nagasilendo akadina nagasilendo min na be se ceba koro hakkili mama kawbo muso ko cidema an ka hakkilin nagasilenya jumaye ako yala muso kele inseriyate ke ka seriyat tilance da yawa alaysa sahadatul mar'atu nisfu sahadatur rajuli yala muso ka seriyate ke ka seriyat tilance da yawa ke kele ka seriya ani muso fula de ka seriya bebe nyogono aw ko oho cidon ko fazalika nuqsani diniha min nuqsani aqliha ako oye muso ka hakili nagasile aka hakili nagasile oye ninye bo uko anka dina do ako alaysati jahadati lam tusalli wa lam tasum
ako yala ni muso na be kalo bola be salli abe so ko ay ako zalika min nuqsani diniha ako ya ka dina nagasiliye donc ni hadisa ya yira ni muso be kalo bola suntaka sun a haramu yari ka harin ni sunna te saha awa ni sunna fana harin nan ne tile bini tora nya tuguna yele de tile ma bini kalo bo nani la odon sun ciyana iba sarade awa na ya sori tumbe kalo bola fana isene yara sani fajiri kace ni nya tuguna yele sumbi ka wajibe harin na ya soro imai ka haidu ko suguri duni kofe ni be sallibe haidu ko ni sene yara ko ni sani fajiri kase joli jora pew a wajibilem bi kai ka so harin ni mako fajiri kofe harin ni ewa suguri kofe sani ka sallibe ko parce que an bay setu ko dugu tumbe je ka janaba to cide ma sallallahu alaihi wasallam sunto ni fajiri wakati serabe ko wala ninye mogo kalite sheginay al qism tasim mogo kalite konontonna al mar'atun al murdi'at aw hamilan musommi na be sindi demma ube musommi na konomadu ida qafati ala nafsiha aw ala waladiha na sirana ayre de koro na sunna ube sirana den koro sumbinna kabo ale fanaka me abe ayetile munummi abu jate abu sara kalo warela hadisa koso inna allaha wada'an al musafir sataru sala wa anil musafir wal murdin wal hamil sawman aw siyam arwahu li qamsa kide sallallahu alaihi wasallam akon minye salli tilance ko ala yo bi kabota madenka ko ala ya bi kabota madenka ani muso min be sindi demma ani muso konoma ala ye sumbi kabo nununka mana wakati nu tese ka sumbi na kaboka me ubasara doni ke boka kuma sale ye ninde nina minye muso min be sindi ewa demma ani muso konoma kuma chaman de bala doni ke bawo bulanu fuqa hawani shego ka kuma me kuma sale ye minye min be sindi demma ani muso konoma asirana yere koro asirana dende koro asirana ufula bede koro akakiri abe komi bana bagatoni tamade abe jurude sara doro ni sungalo temena na sera ka sarabasara ninde salendo murebe wore taka parce que do ba fo murebo de baka sun saralitaka do ba fo ko abe murebo abe suka sagi ka murebo menni si sahalente min ka kene bana bagato min jigi bala ko abe kene ya ani tamade ani wulude be kiri kelena abe jurude ta doro min be sinda dema min konoma do ube jurude ta ni sungalo temena uyetile hakke munum mi ubusara ninde kuma sahalene al qism al athir minye awatilma yuroma tanna man yahtaju ila al fitri li darurati khayrihi ka inqaji ma'sumi min al qarqi wal hariqi wal hadami don ke ba ko mo tanna sunki bari yala mugummi e hatagira ikami mugo wore ka darura kama ani mugo wore ka haju kama misali la ni mugummi hatagira ikami puruka nin tangalen do kishi e suntodo sungalo de do suntodo misali la e nana mugo do ma ba fe kato jikono e yere yado ninne min ka suntige nka fanga soro nka do jikono kase ka nimbo abeto juin kono ikasuntige adagara ekami ikika suntige ikanni nin tangale intisi ni sungalo temena iye do mimi ibasara ube mugo do de tasuma ya mina tasuma ye mugo mina e yere yado ne suntodo sungalo do fana ni man suntige ka fanga soro kami kan nin kisi ka ke sababu e kan nimbo tasuma ngono tasuma imbo ajani adagara ikika suntige mini daga na ye ikan nin tangale yin kishi ni sungalo temena ibasara ube mugo do de kogo binaka e yere bado nimmin ka suntige sungalo de do sunne do nimmin ka suntige ka fanga soro ka kogo yimbo nin ka be sakoro ibe suntige mini daga da ye ibe suntige ibe nin tangale kishi ni sungalo temena ibasara doni ke bawo be ko me pompier ube chogomi ala kan kisi tasuma doni ala kan kisi kasarama
ni kasara ye yoro do soro mo munum be pompe kibariya la utara ulu yere ya do an sun todo de me namma sun tige ka fere ke kaninin tangale un kisi awa ube se kasa ube sun tige de adagaru yu ku ka sun tigu kammi ka dumunike u kan nun tangale un kisi donc ni sungalo temena u ye dommi minni chogola uba sara uba juru sara donc mbalimo ninde mo qualité tanye sungalo kibariya la ambe ala deli ala ka sungalo ala ka yira anyumanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين